estas habidian atento? Dankon. Mi estas Lidia, kaj mi estas interpretistino. Estas mia laboro. Kaj mi ankaŭ estas mentorino de lingvoj. Signifas, ke mi helpas al homoj lerni lingvojn. Hodiaŭ en la evento mi diras al vi pri mia vojo, kiam mi lernis ok lingvojn kaj mi ne vivis ekstere de Slovakio. Ne estis malfacila. Vi veros, ke vere ne estis malfacila lerni la lingvon. Kaj mi diros al vi kial. I started learning my first foreign language when I was 11 years old. Do you know where it started? Some of you might. This is the building. It's Gymnasium Partizanske. Is there anyone from Partizanske? No, I'm the only one. Is there anyone who understands me right now speaking this language? Raise your hand. Okay, I thought so. Ooh, what a relief. I can tell you I totally fell in love with English. It was just a language that I couldn't stop learning. And do you know what I used to learn the language? It's a book that most of you will know. It's this one. Do you know it? Do you have it at home? The best grammar book ever. I totally recommend you to study, learn English with this book. And I was totally in love with it and I just couldn't stop learning. Dann, als ich 15 Jahre alt war, habe ich mit meiner zweiten Fremdsprache angefangen und das war Deutsch. Versteht jemand Deutsch hier? Ganz viele, sehr gut. Das Problem war, dass Deutsch nicht eine sehr schöne Sprache ist, oder? Kennen Sie das hier? Wie sagt man Butterfly? Man sagt Farfalla, Papillon, Mariposa, Butterfly, Schmetterling. Das ist nicht sehr schön, oder? Aber ich habe gewusst, dass ich 2 Fremdsprachen brauchen werde, um Dolmetscherin zu werden. Und deswegen musste ich selbst lernen. Aber die Stunden in der Schule waren nicht genug. Ich musste etwas mehr tun, selber lernen. Und deswegen habe ich damit angefangen. Und zwar habe ich deutsches Fernsehen geschaut. Und regelmäßig, wirklich jeden Tag 30 Minuten. Ich habe einfach deutsches Fernsehen geschaut. Am Anfang hat es so ausgesehen. Ich habe nichts verstanden. Nichts. Aber dann, nach einem halben Jahr, und jetzt macht es Sinn, ein halbes Jahr vom Fernsehen, vom deutschen Fernsehen. Cuando tenía 19 años, empecé con mi tercera lengua, lo que fue el español. El español es una lengua increíble. Es la lengua del baile, es la lengua de pasión, es la lengua de Shakira. Así que me enamoré del primer momento. ¿Hay alguien aquí que me comprende ahora? ¡Oh, qué bien, muy bien! Bueno, el español lo aprendí de una manera muy natural. Me estaba encontrando con los estudiantes de Erasmus que estuvieron en Bratislava. Por ejemplo, pasé un año con Gaby de México. O el otro año con Laura y Alejandra de España. Y el año después con Ale y Moy, también de España. Lo pasamos muy bien. Genial en Bratislava, tengo muchas buenas experiencias. Potem zaczęłam uczyć się innego języka. Miałam 21 lat i oczywiście zaczęłam z polskim. Ktoś mnie rozumie teraz? Fajnie, bardzo dobrze. Problem z polskim jest taki, że kiedy pierwszy raz słyszałam, to było bardzo dziwne. Na przykład, kogo pan szuka? To właśnie znaczy, komu badacie. Okay. Obiad pięknie pachnie. Okej, super, cieszę się. Jesteś mężatką? To nie jest mężatka, to jest cywileta. Więc moja reakcja na to była chyba taka. Bardzo śmieszny język. Jak ja mogę się nauczyć tego języka? No, nauczenie było bardzo łatwe, bo kupiłam sobie książkę, tłumaczenie na polski Johna Grishama, może znacie, i słowackie tłumaczenie. I czytałam każdy dzień kilka stron. Po polsku, po słowacku, po polsku, po słowacku. I tak się uczyłam języka. Było to bardzo łatwe i dużo rozumiałam. Un peu plus tard, quand j'avais 23 ans, j'ai commencé avec une autre langue. C'était le français.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me comprend maintenant? Ah, très bien, beaucoup d'étudiants. Avec le français, j'avais des autres problèmes. Ça a été que c'était difficile. Par exemple, cho, en français, on dit qu'est-ce que. On a besoin de 10 lettres pour cho. C'est incroyable, non? Par exemple, ça, on lit ou oh, écoute. C'était très très difficile. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on peut apprendre une langue comme ça. Mais j'ai trouvé un cours très bien. C'était de Michel Thomas et je vous le recommande beaucoup. C'est pour moi la meilleure méthode pour apprendre une langue, pour commencer. Vraiment. Kaj poste, kiam mi havis dudek kvin jarojn, mi lernis la lingvon, kiu estas Esperanto. Tre bone. Esperanto estas la plej facila lingvo de la mondo. Vere. Oni ne havas gramatikajn exceptojn. Do vi povas lerni la lingvojn en 3 monatoj. Vi ĉiuj povas lerni. Au, se vi iras al renkontiĝo de esperantistoj, vi povas lerni en 1 aŭ 2 semajnoj. Ĉu vi komprenas iomete? Yes. Se vi parolas la francan, la hispanan, vi vere komprenas min. En julio de ĉi tiu jaro mi havos en Nitra 1500 esperantistoj. Kaj vi povas veni, se vi volas. Mi ankaŭ organizos rapid kurzon de Esperanto en Bratislava, kaj mi ankaŭ organizos Esperantan kafejon. Se vi volas, bonvolu veni. Vi ricevos informacioj por retmesaĝo. Do vi povas lerni pli multe pri la lingvo Esperanto. И сейчас, когда я учусь моего последнего языка, это русский, я учусь его, потому что я хочу путешествовать. Например, через месяц я поеду в Грузию. Я очень люблю путешествовать и хочу знать какие-то страны бывшего Советского Союза. Кто-то понимает сейчас по-русски? Хорошо. Русский я учусь... Так, я слушаю подкасты, например, Russian Podcast EU, это очень хороший подкаст, я могу рекомендовать это. И это моя метода, как я изучаю этот язык. Teraz si to zhrnieme už po slovensky, dobre? Takže, čo touto prezentáciou celou chcem povedať je to, že je v podstate úplne jedno, ako sa vy budete učiť jazyk. Pretože ja som to robila tou gramatickou metodou v prípade angličtiny, jednoducho som si zobrala knižku a chodila som cez tú gramatiku. V prípade nemčiny som pozerala telku, nemala som na to nejaký systém veľký, ale hlavne som veľa pravidelne 30 minút denne pozerala. V prípade španielčiny som sa stretávala s toľkými študentami, esperantistami, erasmákmi, ktorí študovali v Bratislave, že jednoducho týmto rozprávaním som sa s nimi naučila veľmi dobre po španielsky. Čo sa týka polštiny, zobrala som si knižku a cez preklady som v podstate sledovala, ako ten jazyk funguje, bolo to veľmi jednoduché. Francúzštinu som sa naučila cez tento kurz Michela Thomasa, ktorý naozaj veľmi odporúčam. Audiokurs fantastický, je to cez angličtinu, alebo cez nejaký iný jazyk. Esperanto úplne najlepšie sa dá naučiť, keď idete na nejaké podujatie, ako napríklad ten medzinárodný kongres, ktorý sa bude konať v júli v Nitre, na ktorý vás srdečne pozývam, lebo to bude úplne úžasné podujatie. Posunky, tak to sa človek asi sám nenaučí, tam som chodila na kurz. No a ruštinu sa učím predovšetkým cez počúvanie, cez podcasty a rôzne iné nahrávky.
Keď sa pozriete, každý ten jazyk som sa učila úplne iným spôsobom. Ako je to možné, že všetky vedú k tomu, že som sa naučila plynule? No preto bude tam pár spoločných javov. V prvom rade chcem povedať, že nepotrebujete talent na to, aby ste sa naučili veľa jazykov. Každý jeden z vás sa môže naučiť, koľko chce jazykov, pretože to nie je otázka talentu. Ja osobne nemám žiadny extra talent, mňa to len tak strašne baví a robím toho tak veľa a často, že môžem každé 2 roky sa učiť nový jazyk. V škole vás tie jazyky nenaučia. Toto je jedna vec, ktorú si treba uvedomiť, kým ste ešte na strednej, ale na výšku tiež ešte nie je neskoro, pretože pokiaľ sa nebudete sami niečo učiť, tak tie jazyky vám do hlavy nikto nenaleje. Všetci si to myslíme a bolo by to super, ale nefunguje to. No a treba si nájsť zaujímavý spôsob a toto sú 3 veci, ktoré ja odporúčam pri akékoľvek metóde, ktorú uplatňujete pri učení sa jazyka. V prvom rade robte toho veľa. Prečítajte celú tú knižku, pozrite si seriál, povedzme celý dokonca, alebo každý deň. Čítajte, počúvajte, jednoducho veľa toho kontaktu musí byť. Nemôže to byť 2-krát do týždňa na jazykovom kurze. Robte to často. Dajte si každý deň po troške, 10-15 minút, ale pravidelný kontakt. A napokon musí vás to baviť. Pokiaľ vás tá metóda nebaví, tak sa ňou jazyk nenaučíte. Keď si vezmete, všetky tie metódy boli také, ktoré mňa osobne veľmi bavili. Takže to je v podstate všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a pokiaľ chcete, kľudne si ma pridajte na Facebooku, mám taký zvláštny nick Lídia Machová vymenené prvé, druhé písmenko a uvádzam aj svoju stránku jazykový mentoring.sk, ktorá zatiaľ nie je spustená, ale už na nej pracujem a rada vám na nej dám nejaké ďalšie tipy o tom, ako konkrétne postupovať, keď sa chcete učiť nejaký jazyk sami.